Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Licholo bank chirish li music ejil. Chirish en yokochi atinak chiru likutanain. Ninkay sa ilach ol sa hunjik reheb lehak angel solok Salisantilhu. Anakwan nakataweb. Eblak Filipos chik ahonak te shukwak. Ahonak ke koshlak chirish li apostol Pablo nak ke rabi nak kits ape salits alam. Maregesh koshlak kwi ho nakakosla tanana balqela o. Anakwan mukach abamil ta chik resh banunkilish angel. Moko nabal ta chik litruk chish banunkil kwits apts o salits alam. Shbana kanakwan moko taruk ta chik chishik saiblish biach li kainak shbanunkil. Chimukoch oropang saibli honghong chi igles. Matuhat ta chik ilishwak lesingilep chik ak igles. Hokanak ahonak te koshlak eblak Filipos. Ke ishtakla lak Epafrodito renak tishnauchak chirish li apostol Pablo. Uchkebal shkakwil shol chankem. Uterajak wishnawbal ma uskwan machabil yochi ile karan salits alam. Utarina kataw hun lich olech li ashal rara binkil. Ut rahkwish kebal retal nak tok saib li kakutankil nakwan. Toho kanohkwi. Mag ale kapabal. Ut li apostol Pablo kishtakla hun li esil chirish li kuyen kain lak Epafrodito. Ut nakikula kuchik rikineb lish komun eblak Filipenses. Kisach olep chishnawbal ut rabingil chishkhuni li esil li kishtaqla li apostol Pablo reheb. Shbanak li apostol Pablo kamash qabichirul gudanekwer. Naril li karu li yo chishkurbal rikin khalan chik li irobal. Hohun li honal chokrer reshkotsbal li chabil esilal chirish li kolbaib. Shbanak kamash eretal li apostol Pablo ustats abtsosa li tsalam mokokishkanabta li cholopang. Chimukosh kotsbal li chabil esilal rikineb li hokia li lina rohan kui. Utrikin li yochish kulbal ke ishtaush ka kupsh ole na balep chik lak pabanel utreh kui nakte atinak renakingate shukwak chish kotsbal li chabil esilain rikineb khalan chik. Shbanak mare barkui eblak Filipos joke prilbal li tsaptsok sa li tsalam li karen li bakpo kui li apostol Pablo. Aban li apostol Pablo kaduli na shbano. Ril balep ebli neke aleng relits alam eblah pu ho ebli pu yenam li neke duan chistau balish kol balep utreach kwinak te tsakong salish aqua behi hom li nimakwal Dios. Rikinak kwilik arukish koli apostol Pablo na balep chikeshtau kwilish kakup lish olep chi elk uchish kotsbalach kwili chabil esilal chi maka chik shiweb. Ha yalik aruta chalq sash bene ustalikamk utli railal ho li yochish kulbal li apostol Pablo saeb chak li gudanaan. Na balep li ke pabankre naqsash kaba naqli apostol Pablo kwan salits alam maka chik li kadu taruq chish banunkil maresh kulak li shrakik chokre sash olep. Hai bakwi lish komon hai bakwi li recha pabanelil ut hoshin yechak saeb laka gudanan kwan tohna ilma kakwi chish khunilain. Ut na balchiap chak chirishain li profeta Jeremías ak kishchak salihu Jeremías capítulo 17 versículo 9. Ashalah balla rishcho lipoyanam. Kahosh chibalru chiru chishkhunilik akreru. Ma hunna tawokru linashkoshla. Utrelik chichal nakhokaan. Li apostol Pablo nashkut chiku nakmakan naruan chiramok chiku lishkotsbali chabil esilal. Rikineb li juntesal. Ayal barno ko tauliman. Chishkhuni lep li poyenam raro kepshban li qagwa Dios. Chishkhuni lep neke ruh kui chi tsakong salish ni mahkwal akwa behiyom li qagwa. Qakyaq china we kain. Shbanak haan chi kain li qahona lao resh kutsbal li chabil esilalain. Li apostol Pablo kahonak nashraheb eblak papanelaan. Anakwan eblak papanelain. Kahonak neke shrah chak li apostol Pablo. Ut keril chish kulbali rashik sash kabali chabil esilal sash kabali shbabal. Utaan kiten anke prechi kik bayak chik. Rikin liqaqwa Dios. Ke ok chish kotsbali chabil esilal hain rikin chish khunilep. Barkwi nakhter marene ke shukwak chak. Anakwan ke ishtaw chik shlishkakub lish olep reshik chish kotsbali esilain. Utaan kiten ang nak na balip chik hebli poyenam ke ishtaw lish kolbalep sash kabali qaqwa Jesus. Hukanak lao nakwan qakyaq li qachol chirish li qaqwa Dios. Qayala qaqesa li qapabal. Qatsolaq shikohobanki li qachol ut li qapabal rikin li hunchi Dios
li junelik yo qilbal u toshten achis choybal ik ángel li barkwan akishtiki bak chaqshbanon kil saquk la okwan anakwan chanruta chaqben qlaat rikin la buqbal nashkeli qaqwa Dios reshik uchkotsbal li chabil esilain rikin li xoqihal li tatruhan qanakwan li Dios chosubtesin qaqwa chikyoqlishka kubla chol utlaka kuilal salam babal Badiyo siya gawin aksinagwach bini chiru li khung kamukain nagat koy bini sa khunjik li qaqahil